فرا دلال یعنی که امیل سنتر بازار زاخوکا دلالین خلکی وی بازاری مردن هر بواره که حتی بانگشه و بجداری کردن تلویزیون دا بجداری یک زیادت کن تایبت جبوی گورینا بریارا و جی کرنا داخازین وان کو جاری جی امده گوداری هنرمنده کی پین کا همش عالی هنری و همجی ولاتیان که چه داخازی هنج نونرین وی جاری کو دی برف جواتا نونرین عراق ورچن گل مدا راستشی دما کو مروفت کفتت نوا بازار زاخو دم مروف هست پید کد بانگشه تایبتی جبوی هل بجارتنان یا گرم و گرتره اما وی بسیاری هم دست بید کنو میوان ما وی خلکه مامستا صباح زاخوی هنرمند و کساتی دیاری وی بازار گلمده مامستا تکلب خیراتی زور سپاس اما وی بسیاری هم دست بید بو چی همیگا وال بازار زاخو گرم و گوری یک از زیرتر جبوی هل بجارتنان پیودی جاره کردستان 24 بخیر بید بو باجر قهرمان بو باجر برخدان بو باجر خوگوری کرا باجر هنر و هنرمند و روشنبیره راستی ما خودیتی اولش متدای وره پشتی هل بجارتنا دست بکری زاخو بیاجه بانگشه و تحدیه چونکی نه بس خبات همه چک داریه افریقا پارلمانی همشین گلت شاب دست خوبه ببینی نخواست ما پشتی دستور هاتیه نویسین و پارسناوی دستوری وک وفاداری یک بخوینا شهیدا و خبات پیش مرگت قهرمان 10 سال قربان داری و انفال و کیمیا باران کردن افریقا مبتنی سرملت ما هیکو هم حمی دماد بتا دم البجارتنا ام بچین دنگ خوب بدین دا او بر بجیره ماجی بشیتن مافی مبداس خوب ما بینتن یعنی افخاباتها این وقت هنرمند ما مصطفی بینن سردم و بری هات گورین بری مثلا بونمون شورش بسترانه که تا تکن رأی تا گورین بسترانه که آوازه که بونمون تب خوشی کارو بر همین گله که جوان گل هنرمند هر دم ساخت دل مدا ایاز و اردوانی پیشکش کرینه و هم تو بیجی شورش انجام داینه انو کش شورش پل بجارتنا اینو صاد بین براسی قناغ الدیف قناغ و شورش الدیف شورشه ما هنرمند روله که یک جار مازن هیا و پشتوانی بو بلند کردن هستن تواتل دف ملت ما چونکی ارککی اجتماعیه و نتوایی افریقا و کو هل بجارتن دلیوه که بو ملت ما کو اوجی بشین 10 ساله کو شوی دنگی شوی مافی هاد بینه به بهر کردن افریقا بشین وی مافی بگهین اكيد بيجن هولا برلماني وبشن چونكي هندا سالا رجيم بغدا هندا سالا قناغ ديف قناغ او اشياء او بيرو بوشونيت ما او مافت ما بتشاو سنين وندنما بل افريكا همشين بريكا وان هل بجارتنا مافي بدس خوبه بين بريكا برلماني وتشريع او دستور كل برلماني تيتا گنگشا کرن و شارل سر تیدا کرن بگرش موچای و بودجه او دورت وقتی های پراسی همشین افریقا هم حمی بشین بريكا صندوق دنگدانه بشین وان مافاب دست خوبه بید هنرمند داجی براستیل هر جهه کی و هر وقت کی دیتنا که جدا هیش بوی پیش روزی دیتناوی بو پیش روز عراقی چاود بینیم طيب تيجي پرزگری کو آلوزین بین هولی رو بغداد جاربه کو عمر ما سال هفته وره سال 61 وره ام بين قناغ الديف قناغ هر اكتتا سر رجيم او كم جار ما في ملتي كردت خوتن وقركرنا ما وكيد بيجنتينا وما نخوش قالك ديتنا شوراش ايلو اللي ورا حتى نكا وبقرا ام حمي وكو هنرمند ام دائما وكو بيش مرقاك القل دوزا ملتي كرد بين صالح هفته و 4 از الازگدنگ کردستانی بیم و ما خبات خو بردام میدایا و در بدری ایرانی و همه جا ام هنرمند دائما وقت بیشم پیش رویم بو همه تشری بو گهاندنا پیام ملت ما سرد زمان رژیم از و اردوان و تحسین طه و حاجی زاخوی هم همه هنرمنده ما چجارا هرچند رژیم سرمفرض کرد که هم ناو کردستان نینی ولی ما پیام دل ملت خو پیام ملت ما کرد دائما مدگاهات ما تحدی رژیمت کرد از وی بحث کم امد کاتینا زندان دا امد کاتینا سر هست نتوایی طيب تیجی سردم بعض چه بسری بهاتیه بله براستی هم توشی زندان و اشکنجه کی مازن بینو اردوان هر به سرشین بی ام هر دم رژیم تاکید سرمت کرد کو او برهمت ما ایناد ما خارج وی هات با پشکنین کردن و ناو کردستان تدانه با و تشتت نتوایتی تدانه با بس ما تحدی کی مازن کرد بو مشرف کی مازنه و کو پیشمرگک و کو خوگوری کرد ام همی هر دم
وقت بیشن ما یاد دل ملت خودت گهان چون که هنر پیامه اونو که این هستان نتواتی طيبة تجي الدف گنج کرد چاد بیند ویده میدم طيبة تجي مسائل بجداری کنو نه بجداری کنو پروسه که وکی حل بجارتنان دا یا جیب گشتی هین چاد میند افریقا وید گنج ما و حمی ملت ما بیروج حلوه هم حمی وان دست کفتا جدست خو ندین اف دست کفتا نه همان تاوات یا افریقا بوما اف آرامی ام تیدا و و پیش خستان نکات ملت ما تیدا جیتن راستی ام بشین وان مافا بپارێزین هەروەسا زیاتر دەست خۆ ببینین چونکە متخۆنەغاکی هەستیار دانین ئەم پێدوی دەنگەکەینە و ئەوروکە بەربژێرێمە بچێتن وان مافا بوومە ژ بەغدای بینێت تو بەسی بەربژێرە کرد هەر کەسێکیژی ئیدی تێبینی هەنە پێشنیار هەنە سەر بەربژێرە و ئەگەر هات و ئیدی شانسێوانە هەبوو دەرچن ببنە نونەر الجوات النەرێن عێراقی تێبینی تەژبووی vê xolê çine kar ser çi bikin taybetî ji rastî ev xola cuda ye xolê dîtir çünkü bazineyiye ek ya duê milletê me Ewroka erkekî netewayî û nîştimanî li ser milêviye bila em hemî xilafata û gilê gazin da bidîne rexekê carê Ewroka mit qonaqekî hestiyar da jîn her çend aliya dijminê wet ketin ku me vê van destkefta ji dest me bîn te derê bes xoragiriya me ek her wasap ek bûna me û em hemî bibîne hêzek li Bexdayê bû dezveinana van mafa erkekî nîştimanî û netewayî sod bînim def Momusa Sabahî şert nîne kar ser çi bikin ya girîng ew yek bin carê rastî ev sala cewaz e kak civan hemî salê dîtir da demetbê demê helbijartinê de em hunermendê zax bigire şkanîma sîhetat gehişte Akrê û Amêdiyê ma hengê camarît kirin bes bu Ewroka ev sala ji ber rewşa tenduristî û korona rastî me neşê ahenga bikîn belê Ewroka em şêm hemî pirêka ragihandinê û em hemî dorman dorê xwe hemiya wekî bêjin tekîd ser hindê bikîn û em hemî biçîn dengê xwe bidîn çunkî ev e rastî erkekî pîrûz e xaleka diya girîng de ma behsa Hewlêr û Bexdayê te kirin an jî behsa Kurdistanê zêdetirê kirin pêk ve jiyan e pêk ve jiyana heyî rengvedana xwe li ser hunerî taybetî jî li ser hunermenda hebiye bû nimûne we bixwe awaz dayne hunermendekê Ereb yan jî stranbêjekê Ereb ku yani alîkariyek nêvbeyna hunermenda da hebûye hetanoke çi bêtekirin alîkarî zêdetir hebe taybetî jî nêvbeyna hunermendan berê da hunermendê zaxwe çêm bêjme te nimûnekê ku hê salê heftiya her bijî Kurd û Ereb remzû nîval ew hunermende zaxweyî bî tezanî û ev hemî hunermendêt me Tehsîn Tahayî bigire û Hesen Şerîf û Hacî Zaxoyî û Erdewan Zaxoyî Eyas Yusuf ev hemî hunermendêt me ku piştî wan Ebdulqehar Zaxoyî Rêkêş Seyranî hemî heker tu berxwedê berhemê di van hunermenda hemî şoreşgerîne hemî hestên netewatiyê tê de hemî ew amûjgarîne ku milletê me çi cara xwe neçemînetin bû dijminî û biçitin bi rastî Ewroka ew delî ve ku ev helbijartina wek min gotî te em neşîn ahenga bikîn bes em hemî bi rastî pêdiviye ewek erkek nîştimanî em bişên tûla vekîn û wan mafa dest xwe vebînin ku ev êtin 10 sala ji destê milletê me hatîne Sirûd yan jî stranê şoreşgerî kir bûçi ew modelet nava hunerê Kurdî da ez bar kim ya kêm bî sebeb çine sedem çine bûçi kêm lê hatiye me pêtivî pênîne ev tenahî em tê da heker berxwedîne Kurdistanê ev aramiya tê da dewletserê pêşmerge me qehreman û xwîna şehîda ev e rastî heta heddekê ev cîlên nûke piştî serhildanê ewan e çilûçiya nedîtîne ewan nexweşî û derbederî nedîtiye belê em evê ji berî wan ev pêşmerge nûke bîne wek nimûnek ew şehîde bîne nimûne bû ev gencê nûke ku Ewroka wekû tiştekî erkekî gelekî kêmil ser milê ku ew bişit dengdanê wek wefadariyek bû xebatan û xwînewan dengdan û helbijartin yani heta serdema Sedamî jî rejima gor bi gor jî hebiye lê saxtekarî hebiye her Sedam biyê êkê çi bîr hatineka xweş ya te gel hunermendê mezin ku hetanokê jî dilê me da zîndî ne gel wan jî ev ê zindî te gel wan heye taybetî jî dema yani helbijartinê tosa cudahiya wî wextê geliyanoke rastî wî wextî carê helbijartin nebî heker carekê kir bajî dabêj notu nehe sadê înayî dengê ev hemî tiştî bi rastî em hemî wekû dibêjin wek direwek li vî milletî tate kirin çi ew berheme nedît belê piştî serhildanê notoyekê ve heta nûke ew ser noto dwê helbijartin te dest pê kir meşnîka
او موافق دیتن براستی وک خونک بی که امجی بشین وک همی کسا که همی ملت دنیا ام دنگ خوب بدین نینره خوب بیرهاتن که خوش بیرهاتنی نیال سری دیم راستی دائما هم هنرمند ما وقت کرد که خلک که هم بدین بچن دنگ خوب دن هر واسه ما تأکید سرهندت کرد که همی پارتیت ما او همی خدمت دیکن بو ملت کرد و روزه که بود یک هدف هی سرکفتنا و دست و اینانا مافید ملت کرد. گلک سپاس بود تمام مستوى هنرمند صباح زاخوی که دم خودم ابرو کل زاخود خدمت و دابین زور سپاس بو خدمت و هر بجی. سپاس بوده زبان دلال و استاف کاری و ابرو که کانال 24 زاخو کا رنگین یه ول پرا دلال یه مهوانه این سر ما بین داخل سرکفتنی بود. اوت تبینی و آخفتنید ما مستوى هنرمند که دیاری و باجاره بین یاش همیه گرینگتر یاش آخف نویش همیه جوانتر اوه دوی همینو نرین مل بغدای ایک بن یک دنگ بن جبوی زیاده تر خدمت ملتی بتکرن حتی خلک کادی هر شاد بن